Kitabu cha Nehemia mlango ni 4. Mahadhi manapinga ujenzi. Vikara sani balaa charo skirafu na ujengalusha wa ukuta. Watu kiro na kingiro na utungu munji jomu. Na kamvudhe Ayahudi. Akine na mbele za nduguze. Na mbele za jeshira Samaria kiamba. Vinobendo mana hendaza na Ayahudi anyonge. Manaona manda kwenye kujengalusha kwa siku mwenga wa ukuta. Kwa kumbota sadaka, vize, mandaga ombalusha gomawe, kulakaiza choki fusi, kwa kusha garikosha. Baito bia mwana rea kalahe hina ya kiamba. Mana jengani bevino hatakala rikakwera na ubanda wa ukuta wao, hatakala rikakwera na ubanda wa ukuta wao wa mawe. Ndoliki mvaya mlungu ni kingwamba. Hea mlungu we usirikize. Kwani behu na vuzwa. Au jireenyo goma hukanoga kizo wala temateka kaza nsi ya ujenini. Usigafinikire hedu kugausa makosa gaomberezo. Kwani maza huko azambereza ujenzi. Baifu kiujenga wa ukuta hata ukifika kahikahi ya urewe. Kwani watu wele manahenda kazi kwa chadi. Elasa ni balati na tabia na Arabu na Amoni na Asidodi. Marosi kira kwa mbakazi ya kujenga ukuta Jerusalema inaenderera. Kizo yomi ya anya ya wa ukuta inaziwa. Masukirwa jom. Makipanga njama mwenga. Mazi mahena watu wa Jerusalemu. Kiza maakorogelao. Ela sasa ukimvoya mlungu wehu. Kiza hukika arinzi usiku na msana kwa utu wao. Ela atuwa juda makilalamika makiamba. Aliho matanya mizigo mazatoka sana. Na minyalima layo kuusa ni minjishomu. Hata sisi leo kaudi mabulo kujengalusha wa ukuta. Omaadwe makiamba. Kamanda manyabuledu kufona hata mandahenda kuhondoka. Uzafika kahika za ufalage. Na yo kazi ya ufiko meshe. Ayahudi mareo kala ni majirana wa mahadui makala makifuambira mara kwa mara hata kana ninji zenye kukala maadhima ndakuza kula kila tembe maishiko maza wa mshambulie baini kika ati mareo kala na mishi mafumo na maha nyuma ya ukuta hata hariho ukuta wero uchereti ni jomu na hariho lwazo ili maike arinzi watina panga kulengana na kolo zao gonyani kitu hamato nikiuka nikianyo vilongozi na maofisa na tosi nikine na wanikiamba msiagoe buloma hodhuiyu mkumbikireni bwana rini mbomu na anagosha kiza mwahehere ndugu zenu anaenu akilume na akike atenu na mizi yenu maduye humareo sikira kukalenje ama yao kunaimanya na mlungora za mwanonga uo mpango wao hosifuku yako ukutane na kila mtu akendera na kazi kula siku hiyo kikala nusu ya watu wangu manahenda kazi na nusu managura mafumo ngao mahana kanzu za chuma ile maike urinzi wa vilongozi mema nyuma ya watu osea juda mareo kalama na jenga wa ukuta kila mwanga wale humareo tanya mizigo waenda kazi na mkono mwenga kuna mkono mwingine za gwirira kiyera na kila mjenzi wakala za someka mushuchunu ni mwake kila wakatare wakala na jenga yompigiwa gonda were ahehi nami gonyani kiambiwa vilongozi na maofisa na watu wengine osi ni kiamba hii kazi ni bomu kizeza talirasea mubomu hata iza fuendafu kure huku kutani. Mukisikira gunerina rira, nzoni raho, mlungu wehuanda huu hehera. Befikedra kuhenda kazi kununusu ya watu mazagwira mafumo, kulamaza chamaisi hata nyenyezi kumbola. Kiza wakati huwa vision, nikiambira watu mareo kalama na ishinza ya ukuta kukala. Maze makala Jerusalemu. Liya hao hawangana ahendea wakazi, makale manadime ukalari nzee usiku na kukicha makahenda kazi. Bae wasinifiro kala hao, hata mimi na ndugu zangu na tuangu na arinzi krio kala hamwenga osini kahuvu lire ngoze hubule kila mtu agira kiyerache hata kala were anenda mazini